أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Uvaženi predsjednik Džemat iz Makedonije, naši dragi gosti, tema mog govora je Hazreti Mirza Ghulam Ahmad, osnivač Ahmadija muslimanskog džemata. Jer sam osjetio potrebu da protiv osnivača i također protiv naše zajednice postoji lažne informacije, predrasuda, neznanje i sa takvim stvarima narod je ubijeđen. Oni nikad ne žele da provjere ono što su čuli ili čitali, nego jednostavno to je njihov stav. Naravno, oni imaju pravo da uzimaju svoj stav, ali jedan mudar čovjek i posebno od jednog vjernika se zahtjeva da on razmišlja o svojim stavovima i da baš dobro analizira ono što dobije informaciju i onda donese odluku. Zato sam htio da uzijet ću malo kratko vrijeme od vas i pokušat ću samo taj privatni život od osnivača koji je iznio tvrdnju da on je Imam Mahdi i obećani Masih i reformator za Islam, da vidimo kakav je bio njihov privatni život i kakav je bio kao on jedan čovjek. I onda će biti nama jasno da jedan čovjek sa takvim karakterima, jedan čovjek sa takvim ponašanjem, onda naravno zaslužuje odnosno ta Božja ljubav i naravno takva je Božja pravila da takav čovjek bude nagrađen sa Božjom nagradom. Njegov dolazak, odnosno on se rodio u 1835. godine. Tada Indija je bila pred krajem onaj od mugolske vlasti i na svijetu ono što su bile nekoliko te veliki vladari u koji su vladali nad svijetom ili nad zemljom u ime Islama, taj zadnja najveća vlast je bila u Indiji. To su bili Mugol. Istoričari zapisuju jedan događaj iz njihovog taj kraja, da kako su te njihovi kraljevi su postali lijeni i kako su postali zanemareni od svoje odgovornost. Jedan istoričar piše, kaže, jednom došao jedan čovjek da se žali kod kralja gdje je bila neka tuča ili svađa blizu tvrđave i blizu tvrđave je bila jedna rijeka i tamo su neki ljudi svađali. Onda ti ljudi su došli kod kralja da se žali. Onda kralj kaže, moja vladavina, odnosno moja vlast, samo obuhvata ovu tvrđavu. Nema izvan tvrđave moj onaj moć da ja nešto riješim te probleme. To znači takav je bio njihovo razmišljanje. U takvoj dobi se rodi Imam Mahdi, odnosno Mirza Ghulam Ahmad. Od djetinjstva on je bio takav, kako da bi rekao, ozbiljan i odgojen dijete, da čak kada su igrali sa ostalim djecama, jedna djevojka je rekla, šta želiš da ti budeš u svom životu i šta je tvoja svrha? Onda on je rekao, kao jedno dijete, kaže, treba da moliš i ono što ja želim da imam strast u namazu u svom životu. To je svrha mog života. Onda dalje kada vidimo njegovo ponašanje prema svojim roditeljima kao jedno dijete, je bio tako da nikad nije digao glas pred njima.
I ono što je bilo im naređeno sa strane roditelji ili stari, on je uvijek to ispoštovao i tako radio. I kada je bio mlad, u mladosti mi znamo da svaka omladina hoće da nešto radi, da nešto izađe i tako dalje. Ali njegov svijet je bio okružen u džami. Poučavajući islam i razne druge vjere i časni Kur'an i tako dalje, on je trošio svoje vrijeme. Njegov otac, odnosno njegova porodica, bila jedna jako bogata porodica. I mi znamo, jedno dijete ko se rodi, ko nasljeđuje bogatstvo od svojih roditelja, onda jednostavno 50% on se rodi bez pameta. Tako se dešava većinom slučaju. I on bude oholan i tako dalje. Ali on je bio toliko skroman da jednostavno on je odrekao sve te bogatstve i ono što je imao, sve te privilegije iz te svoje porodice, nego uvijek posvetio pažnju prema vjeri. Njegov otac je bio toliko zabrinut da jednom ga zvao i rekao da Gulam Ahmade, ja sam zaista zabrinut za tebe, jer vidi kako se svijet radi i kako omladina koji su tvoji kao godišnjaci, oni kako napreduju i dobijaju posao i tako dalje. Ali što se tiče tebe, ja samo vidim ti si zatvorio u džami i šta ćeš dobiti ti od toga? Onda on samo bi dao jedan odgovor, on bi rekao, on uvijek odgovorio, oče moj, ja sam se zaposlio kod koga da treba da se zaposlim. To znači on hitio da kaže da Bog će brinuti za mene. I onda kada bi on napustio tu sobu i da se rastankao od svog oca, onda drugi ljudi koji su bili kod njegovog oca, oni kažu da uvijek njegov otac je imao ponos na njega i rekao, kakav je ovaj moj sin, on nije čovjek, nego je on melek na zemlji koji hoda. To znači jedan otac isto znao u svom sinu, njegovom karakteru i njegovom ponašanju. Onda dalje kada mi vidimo, njegov život je bio nasrtan na ovakvom obliku. Na arapskom jeziku on piše al masjidu makani wa salihuna ikhwani wa zikrullahi mali wa khalqullahi ayali. To znači masjid, džamija je moja kuća i dobri ljudi oni su moji braći. I zikrullah, Božja zikr je moja sredstva ili moje bogatstvo. I wa khalqullahi ayali, i Božje stvorenje, oni svi su moja porodica. To znači jedan čovjek čija srca je bila popunjena sa ljubav prema Bogu i njegovom stvorenju. Onda dalje, kako on napreduje u svom životu, u svojim godinama, onda vidim tako porasta kod njega ta ljubav prema Bogu, prema Islamu i prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nemamo vremena da idemo toliko detalje. Ja ću nekoliko događaja iz njegovog života vam predstaviti. On je imao takva ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da to nije opisljiv. Čak on nekoliko puta sanio poslanika u svom snu. I ljubav, kako on izrazio svoj ljubav prema poslaniku, kako on imao odnos prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže jedan Hindus, on je imao oštro jezik protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I uvijek ga vrijeđao i napisao protiv njega svašta u svom novinu i tako dalje. Jednom osnivač zajednice je bio na putu i bio je čekao za voz u željezničkoj stanici i bilo je vrijeme za namaz i on počeo uzimati abdest. I u tom trenutak slučajno prelazi taj Hindus koji je uvijek vrijeđao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I taj Hindus pređe do njega i njega pozdravi salamom kao assalamu alaikum. I on napravio kao da nije čuo njegov salam. I opet taj Hindus drugi put pozdravi njega salamom i opet on kao okrenio glavu od njega i nastavio dalje abdest. I treći put opet taj Hindus pozdravio i poslamio i opet on se pravio kao da nije čuo, odnosno ga ignorišao. I taj čovjek onda dalje otišao. Onda bili su neki ostali ljudi oko njega, onda oni su rekli da o naš poštovana vođa, ovaj Hindus, njegovo ime je bio Lehram, ovaj svećanik, on je vas pozdravio salamom. Onda on tada sa jako snažnom, on je odgovorio i rekao, kako ja mogu da odazivam na salam onom čovjeku
koji stalno danima i noćima vrijeđa moga oca. To znači on rekao za poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao njegov duhovni otac. I rekao kako moguće da čovjek ko vrijeđa mog duhovnog oca, da ja odazivam na njegovom salamu. To nemoguće. Jer njegov odnos prema mom ocu, odnosno poslanik sallallahu alejhi ve sellem je takav, onda ako ja sam njegovo kao ponosno dijete, onda nema govora, nema ni razlog da ja odazivam na njegovom salamu. To znači to je bila njegova ljubav. U jednom mjestu on piše da ako moja porodica bude ubijena pred mojim očima, ako sva moja bogatstva bude oduzeta od mene, ako moja čast bude povrijeđena, ako moje svete svrha i silovi, ono što ja imam u svom životu, ako znam da neću uspjeti, ipak ja mogu da to podnesem, ovo je žrtvovanje ili ovo je teškoća. Ali meni jako je stvarno teško ispada kada vidim neko ko počne vrijeđati pred mnom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mene to isto teže nego ovi ostali stvari. Ja mogu to podnijeti, ali ne mogu da podnesem nikako da neko vrijeđa pred mnom mog vođa i moj poglavar časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To znači to je bio njegova ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kako je bila njegova ljubav prema islamu? On je imao inače, jer stalno on pisao knjige, preko 88 knjiga on napisao. I tako dalje je bio toliko zauzet da on je imao jedan bolest, da uvijek je bio teškoća za njega, on imao glavobolje. I jednom je bilo toliko velika taj udar za taj glavobolja, da to je bilo kao nemoguće da čovjek trpi. U tom trenutak on zvao jednog čovjeka i rekao, ako ti znaš neke optužbe protiv islama, pa to isčitaj, ja ću odgovoriti. I jedini ovaj način ko će me služiti kao lijek kada neko napada islam ili časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili časni Kur'an, ja ne mogu da to trpim. Čak koliko sam bolestan, ja ipak mogu da odgovorim i na takav način ja zaboravim svoj bol. To znači ovo je bila njegova ljubav prema islamu. Dalje kada vidimo da tadašnje vrijeme nemuslimani i njihovi učenjaci sa svake strane počeli su napadati islam. I on jednom mjesto kaže, ja sam čitao da nekoliko hiljada optužba postoji protiv islama sa strane neprijatelja. I on kaže, ja sam zadužio sebe da odgovorim sve te optužbe preko pisanja. I napisao preko 88 knjiga. I kada objavio prvu knjigu, onda on dao izazov svi tim učenjacima da ako vi imate moć, ako vaš pero ima toliko znanje, onda neka izađete na susret, pa neka odgovorite mojim odgovorima ili pitanjima ono što sam postavio za islam. I rekao, ako kogod bude uspio da odrekne moj dokaz za istinitost islama, Kurana i časni poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja sam i spreman. Tadašnje vrijeme on nabrao kao oko 10.000 indijskih rupija, taj vrijednost, njegov imetak. On bio rekao, ja sam i spreman da isti trenutak ja ću to dati onom čovjeku ko bude odrekao moj dokaz i ko bude uspio da dokaže nadmoć svoje vjere nad islamom. Onda ja ću dati njemu sve taj novac i ja ću prihvatiti njegovu vjeru. Ali hvala Bogu do dan danas taj pisanje, njegovo znanje stoji među nama. I nije se pojavio, nije se rodio niko tako da može da dokaže taj nadmoć islama na ovakav način, odnosno da odrekne nadmoć islama kako ovaj osnivač našeg džemata on pokazao u ovom svijetu. Njegov privatni život je bio takav da on uvijek imao toliko milost prema ljudima da to nije vjerovatno. Kad on iznio tvrdnju da on je imam Mehdi i obećani Mesih, onda njegove porodice je počela taj neprijateljstva. I neki njegovi rođaci su platili jednom čovjeku da svaki večer dođe i stoji pred njegovo kuće, kroz prozora i do sabah namaz da ga psuje i galami, odnosno da ga iznervira. I takva je bila praksa. I svako jutro, kada na sabah namaz osnivač ide prema džamiji iz svoje kuće, onda on kaže ukućanima da molim vas donesite mu neke vode ili neke piće, jer čitav noć on galamio i onda možda on njemu potrebno sada voda.
To znači koji je bilo visoki moral kod njega? Da čovjek ko naplaćuje, da pusuje njega, da vrijeđa njega. I taj isti čovjek brine o onom čovjeku koji je njegov najveći neprijatelj. Također, u jedno vrijeme on je hitio u svom, blizu svoje džamije da podigne jednu munaru. I kada predao zahtjev, kada planirao, onda koji su bili komšije, Hindusi, Kršćani i tako dalje, oni su kao nisu dali saglasnost i htjeli da to se zaustavi. Onda izašla je komisija i došli su svi u njegovoj kući. I kada su svi sjedili, onda još nije počeo razgovor vezano tome, onda on je rekao, obratio komisiji i rekao, ja imam samo jedno pitanje onima koji nisu dali saglasnost za da podignemo munaru. Onda komisija kaže, u redu, izvolite. Onda on kaže, pitajte ovi svima koji su rekli da ova munara će biti prijetnija za njih. Da li bila jedna prilika kada je postojala mogućnost da ja ih služim, a nisam to uradio? Da bila je potreba njima pomoć, a ja nisam pomagao. I također pitajte njih, da li pojavila prilika da oni mogu mene odmoć, a oni nisu to iskoristili? Onda sve ti ljudi, oni sjede i šute. To znači kada god je bila potreba da im pomogne, on je pomagao. I oni maksimalno iskoristili priliku i uložili svoj trud i snagu da kako mogu da unese štetu na njega. Onda komisija shvatila da ovaj čovjek je takav visokim karakterom, onda bilo dozvoljeno da se podigne minar. I ta munara još do dan danas postoji. I ova je slika te munare, ono što ovdje vidite na ovom plakatu. Jer bilo je predskazanje od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da Imam Mahdi će se pustiti kod bijelog munara. I šta je ta munara? To znači čisto znanje, izvorsko znanje Islama. I nema tamo mrak, tamo je svjetlo. I koje će širiti u širom svijetu, to je svjetlo Islama. I za ovu svrhu on je napravio munaru. Njegov odnos kao on je bio vođa za jedan veliki džamat. Ali toliko je bio skroman čovjek da piše u istoriji, u njegovom životpisu. Kaže da jedan prosjak je došao i prosio i rekao da treba pomoć. I vjerovatno on bio u džamiji ili negdje, bio zauzet i nije moglo da ispuni njegov zahtjev, taj prosjak ono što tražio. I taj prosjak je otišao. I on, kada primijetio da nema taj prosjak dok on dođe sa nekim novcom, da taj prosjak je otišao. I on bio toliko nemiran, da kaže čitavo vrijeme on je bio nemiran i rekao, daj Bože da taj čovjek opet se vrati, da bi bio mene zadovoljstvo. I jedini način da dok ja ne mogu da mu dadnem pomoć ono što sam nijetio, ja neću biti miran. I opet malo kasnije, opet taj isti čovjek, taj prosjak se vratio i on mu dadne ono što hitio i onda kaže, sad sam ja miran. To znači brinuo za te ljudi kojima je bila potrebna pomoć. Jedna žena koja je radila u njegovoj kući kao čistačica, jednom se desilo da ona ukrala neki stvar u kući. Onda žene su počele galamiti na nje i da se deru i tako. I među vremenom on je došao i pita, i šta je bilo? Kaže, ona je ukrala malo rižu. Onda umjesto toga da on počne galamiti na onu ženu i da se dere, onda on ružio te žene koji su bile iz kuće i rekao, vjerovatno vi niste vodili račun prema njezinoj potrebi, zato je bila potreba da ona ukrade. Ono što joj treba nije bilo dovoljno. I onda vi trebate da buduće vodite račun prema njezinoj potrebi. Ono što joj treba. To znači kakav način on gledao i kakav je bilo njegov način posmatranje prema jednoj ženi koja je jedna čistačica. I današnje vrijeme mi znamo koji su radnici, ima takvi ljudi koji ponašaju prema njima kao isto da su njihovi robovi. Ali ovo je bio njegov moral. Također njegov odnos prema svojoj porodici je bio takav da on rekao da on imao 7 djeca i rekao da najprije ono što ja uradim za svoje djecu, ja molim za njih. Ono što mi češće ne uradimo. Mi mislimo da ako osvajamo više novac, ako podignemo 2-3 sprata u kući,
Ako imamo puno sredstva, to ostavimo i za sebe i za djeca, to je kao bogatstvo. On rekao ne. Nego, što, ako mi možemo da ih odgajamo na takav način, onda ta djeca će biti u korist. Jednom, njegov jedan sin kaže, on je bio još mali i prešao kroz puta i tamo bila neka drva, što poput misvak. I od te drve on uzio malo jedan ogran, i da bi iskoristio za misvak. I kada se vratio kući, onda kada osnivač vidio da njegov sin nosi neki misvak, onda pitao ga, odakle si ovo dobio? Kaže, tamo sam bio prešao kroz put, onda bio tamo na putu, evo, pala jedna drva, od toga sam uzio. Onda vidite šta on kaže svom sinu. On kaže, da li si tražio odobrenje od vlasnika ovog drveta? Da li si uz dozvolu se uzio ili bez dozvola? Mi se radujemo kada vidimo naša djeca nešto donesi u kući, neki stvar ili ovo ili ono, nikad možda ne pitamo. Ali čak za jedan misvak, što kao pala ta drva na put i on uzio, to je jedno normalno ponašanje. Ali za takve stvari on kaže, da li si pitao vladara ili vlasnika ovog drveta? To znači takav je bio njegov vaspitanje u kući prema svojoj djeci. Ali toliko je bio milostiv da volio svoje djeca na takav način da on molio za svoje djeca. I on kaže, ja se nadam da ova djeca neće nikad kao propasti, nego uvijek će oni uspjeti na dunja i na ahiret. Kada on preselio, onda njegova žena je donijela neki papiri, što bilo od imanije od njega ostalo. I obratila svojim djecama i rekla, djeco, vaš otac što ostavio i za vas, i za sebe za vas, to je samo ovi nekoliko plod sa zemlje. Ali ovo neće biti dovoljno za vas. Ali ja sam sigurna, što on ostavio i za sebe za vas, to je te dove i molitve, što upućuju radi vas kod Allaha, to do sudnjeg dana će vas donijeće korist i bit će uz vas. I vidimo ta porodica, on je bio jedan takav čovjek, da kada on potvrdio da on ima Mehdi, obećani Mesiji, on je imao tada oko više od 50 godina. I drugi te članovi njegove porodice, koji su suprotstavili njega, oni su taj broj koji su bili protiv njega se sabrali oko 70 osoba, žena i muškaraca. I u tom trenutak Allah je objavio i njemu rekao, tubdau minka wa yunkatu abaka, da sada potomstvo iz ove porodice će početi od tebe. I oni koji su protiv tebe, oni će ostati bez djeca. To znači 70 osoba. Najmanje može 40 muškaraca i 30 žene. To znači 140 parova, niko nije imao djeca, svi su umrli bez djeca. I sada njegov potomstvo, potomstvo od osnivača, postoji, se sabraja nekoliko hiljadu osoba. I hvala Bogu, svi su pobožni, svi su u vjeri. I iz njegovog potomstva je bila takve osobe koji do dan danas vodi ovu zajednicu kao Božja halifa. I od vas koji su imali čast da ga vidite, i ako Bog da imat ćete, koji su naši gosti kada budu htjeli, imat ćete čast da možete ga vidjeti opet. Da kakve su ti pobožni ljudi. To znači, takve pobožne osobe ne može da se rodi preko od jedne takve osobe, nauzubillah, koji je bio lažov ili koji je prevario svijet i koji je slagao protiv Boga. Nego sigurno, ovo je jedan veliki dokaz da taj čovjek sigurno bio pobožan čovjek i taj čovjek sigurno bio takav koji je bio odabran od Boga. Prije njegov smrt, on je bio na putu i njegovi ti sljedbenici, da bi izrazili svoju ljubav prema njemu, oni su htjeli da mu nude da on sjedi na fjekar i da umjesto konja da njegovi sljedbenici vuču taj fjekar. I kada on saznao, onda on rekao, ja sam došao da učinim životinja čovjekom, ne da čovjeka učinim životinjom. To znači, to je bila svrha za osnivanje ovog džamata, odnosno da reform u islamu, da svaki od nas da osjetimo da mi smo čovjek. I kada čovjek osjeti i šta je njegov položaj, onda on mora da izrazi taj dva ljubav. Jedna prema Bogu i druga prema Božjem stvorenju.
To je bilo njegova svrha za dolazak i ukratko ono što sam vam prenio, taj njegov kratki njegov životpis ili sira. Onda se nadam da koji ste tu, ako vama interesuje dalje u njegovom životu, ima neke knjige, možete uzimati od nas i možete biti u kontakt sa nama i onda možete još poširiti svoje znanje o njemu i ovoj zajednici. Zaista sam vam zahvalan radi vaše prisustvo ovdje i jazakumullah.